Pastor Ruhanga Edouard Ntaganzwa, kabandi mwana wa gatatu wa papa wacu watabarutse muzendereye. Kubura umuvyeyi tubuze sogokuru kuko ni wari sogokuru, yatubereye papa, atubera sogokuru, ariko kandi atubera inshuti. Yari inshuti yaje, yari inshuti y'umuryango, yari umuvyeyi utiganyiriza kwegera, ahubwo ushaka ko mu biruhande buri mwanya. Nubwo tubabaye ariko kandi turishimye yuko yarangije urugendo rwe k'intwari itabarutse yakoreye Imana. Muri Timotheo azavuga ngo nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Akavuga ngo ibisigaye abikwikamba ryo gukiranuka iby'umwami wacu umucamanza utabera azamuha kuri uriya munsi. Ibyo kuri muzehe yatabarutse nk'intwari, asinziriye, asanze basekuru n'abasekuruza Aburahamu. Muzehe yabaye inshuti yanje, yabaye inshuti y'umuryango, yaratureze, aratwigisha, yatwigishije ko abagabo. Yaradukunze, adukunda urukundo kuko umuvyeyi wese akunda abana, ariko akatwegera, akatwereka ejo hazaza. Yagiraga ibitekerezo bizima bidukangurira kumenya Imana. Ndetse ndibuka igihe ninjiye muri ministere pastoral, yanyandikiye kwandika ambwira ngo amashuri yose wize n'imirimo yose wakoze, uwo ni wo murimo nishimiye kuruta iyindi. Ubwo ngo yahise ahinduka mentor wanje. Igihe cyose yanyerekeraga uburyo bwo gukorera Imana, uburyo bwo kuyobora amatorero, uburyo bwo kubaha Imana n'uburyo bwo gukorana n'abandi. Muzehe yakoranye n'amoko atandukanye, yabaye inshuti y'amoko, atarobanura ku butoni uwo ari we wese. Yari inshuti y'abatoya, akaba inshuti y'abakuru, yabanaga n'abamama akabana n'abapapa, yabanaga n'abishoboye akabana n'abatishoboye. Yari afite ubuhanga, utekereze umuntu utaraciye ku ishuri ariko yabashije kumenya kwandika no gusoma. Ndetse hari igihe yigaga akatangira no kuvuga n'Igifaransa. Yatangije itorero mu muryango, twagiraga itorero ryo mu muryango, ku buryo igihe cyose yatwicazaga akatwereka Bibiliya, akatwigisha uburyo bwo kubaha Imana, uburyo bwo kwiranuka, uburyo bwo gukorera Imana. Izo yabikoreraga, yazagaje mu matorero yo hanze cyangwa mu itorero kubwiriza hanze, ariko yabanje kutubwiriza. Ndibuka nk'igitabo cy'imigani kijanye n'uburere n'uburyo kubaho, igihe cyose twari twaramaze kugufata no mu mutwe. Yakiraga abashitsi mwacu, ndibuka umushitsi wese wazaga yaramuzimaniraga, ugasanga arishimiye. Abantu bose bazaga ngo bagiye kwa Mutambatamba, abantu bose ugasanga umuhana wose bawitaga umuhana wo kwa Mutambatamba, kandi yaraturanye n'abandi. Yagiraga inshuti nyinshi. Umunyamurenge wa mbere wakandeye ku butaka bw'Inganji ni muzehe, niwe watambagiye Inganji yose arayimenya. Rero tuzamwibukira kuri byinshi, tukaba tumushimiye ko yatugize abagabo, tukaba tumushimiye ko arangije urugendo rwe akirana, tukaba tumushimiye yuko tisize ahubwo asize umuryango uhagaze kandi uhagaze neza. Tukaba tumwifurije iruhuko ridashira. Nitwa Nkubana Mutambatamba Eric, ndi umwana w'umuhererezi wa Muzendereya watabarutse uyu munsi. Mbere na mbere ijambo ry'Imana rizavuga ngo dushime Imana ubihe byose, bizaba byiza bizaba bibi. Uyu munsi nibwo tubabaye, ariko kandi turishimye kuko intwari y'Imana data yatabarutse. Kuri data muvyo namubonanye imyaka twabanye, ndi umwana mutoya kugeza uyu munsi none nkaba ndi umugabo. Ibyo kuri niyo mpamvu mfashe n'imikoro. Data amenye ubwenge nasanze ari mu Kristo, namenye ubwenge ndi umwana mutoya, sanga ari umwana mu kanisa, bamuzamuye ku pasteri, nanone akomeza korera Imana. Data yakoreye Imana, yari umuntu Imana yararahagiriye neza muri bike Imana yaramuhaye, ariko abasha kubisangira n'abandi. Mvyirebera n'amaso yanje bike Imana yaramuhaye umutima w'urukundo, kandi urukundo rwe ntabwo rwagiraga limite, ntabwo rwahekeraga mu bavandimwe be, ntabwo rwahekeraga mu bwoko bwiwe, ahubwo urukundo rwe rwagiraga mu maboko yose. Abanyamurenge, amakutwa duturanye, ababembe, abanyinto, abo bose niko yagiye bagirira neza, bamugire neza, ariko nabo yabagiriye neza. Yarabagaburiye, hari abo yashingije ubutunzo bwe, barubaka, bashaka abagore. Hari abandi yahembuye, hari abandi yagabiye. Yagabye inka ntamenye umubare, nabitekereje kugeza ubu nta mubare w'inka twamenya yagabye kubera ubwinshi bwabyo. Yagaburiye abashonje. Hari ikintu yakoraga, iyo umuntu yamuganaga akamubwira ikibazo ciwe, yagiraga ikintu cibanga, ntabwo yamwemereraga kuko amuhaye ikintu ku mugaragaro ngo nabandi bamenye kuko hari ico yamuhaye. Yarategeraga akumva, yamara kumva akicecekera, yarangiza akamuherekeza. Iyo yamuherekerezaga iyo ngiyo niho yamuheraga igisubizo. Ni umugabo wakazugurisha inka tayigune mwiyindi. Kubera iki? Yagurishaga inka nimba yigusha amadolari 400, mu madolari 300 cyangwa 200 yabasha kwekemuza ibibazo by'abandi. Bizo ngibyo nege mbireba n'amaso yanje. Tumwifurije iruhuko ridashira. Ubuhamya bwiwe ni burebure, ivyo yankoreye ni byinshi sinashobora kubivuga. Yankoreye ibintu byiza, umuryango wa data
Nyamarira yaradufashije uko ashoboye kose, yaturereye abana, yarandeze, arera famiye ya data, arayishigikira. Mubona mu butwari ntarabona mu abandi banyamurenge. Ubwo butwari yari inyangamugayo, kandi yakundaga abantu, yari umunyarukundo rushoboye, yakoraga uko ashoboye kose. Umukene uwo bari baturanye, umuturanyi we bari baturanye, ntabwo yaryaga nka mwimi, ntabwo yakamaga inka ngo areke kumuheza. Kandi ndereya ubutwari bwiwe namubonanye, yatizaga umuntu inka, agakubita inka zibiri akazishira, akakubwira ngo genda wubaka ikiraro cyawe. Ubu niwe wari umurimo wiwe. Ubundi wabushonje nanone akavuga ngo se mwari iki, akagusuzuma, akaza akavuga ati se mu nzu se hari icyo mufite, waba udafite icyo ufite akagenda agagusakira. Ibyo yarabikoze, uko ndabivuga ndi umuhamya. Ibyo yakoze ni byinshi. Muri ibyo byose yakoze urukundo yerekanye, n'imirimo yiwe yakoze, yayikoze atabihatwa, yabikoze ari urukundo yavukanye, ahawe inshingano z'ubukozi. Imirimo yakoze sinayivuga kuko twarabanye nawe ngo amare bamaze kumusengera kuba pasiteri, njewe ndabunga nja muri byura. Nanone ntitwarekeye ngo twagomaga kuvugana uko bukeye nuko bwije. Yarampamagaraga akambaza ko meze, naho tugarukiye umuryango nanone wa data Nyamarira. Ndibuka kuko umwana wa Mahemu murumuna wanje Munyakazi yamuhungukiye, twebwe twari mu Mushasha, amuserekaho mu Rudabagiza. Nanone kwa kundi yadukoreye kuva kera ba data bakiriho, natwe tukiriho bene Nyamarira, arasa kandi aramufata aramurera kwa kundi. Umwuga wari umwuga wiwe, ntiyarekaga ntiyacogoraga. Ibyo yarabikoze. Niyo mpamvu mvuze ngo yari imfura, yari inyangamugayo, ntiyabeshaga kandi ntiyaberaga. Yagufashaga icyo agufashije cyose, icyo cyose atareba inyuma, atagendewe inama n'uwundi, akagufasha avuye inyuma. Mu bana biwe, umuryango wiwe asize ko wakurikiza ibitekerezo nka Jire Mutebusi, yari intwari. Ubutwari yari bukwiye kwande kwa Sendereyo, yari intwari. Jire akiri hariya agikora umurimo hariya muri Kongo, yarazaga agaca turi hariya muri plane, twari tuagorewe, turi impunzi. Ubwo yakoreraga leta, yari afite umurimo muri leta, akaza agaca iwanja akambaza ati se abana babyutse gute. Uko nukuri ndabihamya. Ubwo ni bwabo twari navuze ngo bwandereyo, abana biwe nabo barabifata. Jire mwabonye imirimo yakoze, yarabikuye ku ubutwari bwagize bwose, yarabukuye kuri se. Kaba nifuza kureba n'abandi bana basigaye biwe afite. Nubu turi kumwe nabo, turi mu Burayi. Pasiteri Ruhanga turi kumwe nawe, uwo mutima niyendero yamureze, kandi ndabihamya mbyizera kuko nawe uwo mutima yawutojwe n'umubyeyi azabikora. N'abari hano bari hano tutari kumwe nabo, ndizera kuko nabo uwo mutima abana biwe, urubyaro rwiwe rwose, umuryango we wose, guhera ku bana biwe babahungu n'abakobwa, nukuri ndabizi kuko neza yabasigiye umuragi mwiza, yabasigiye ifuhe ryiza. Ndabizi neza yuko ibyo bintu byose ubutwari Ndereya navuze yagiraga, ntiyagiraga ivangura. Ndabizi kuko n'abana biwe bazabikora. Ndabizi kuko umuryango we wese. Nanone tugifite ubumwe, tibureke aho ngaho ngubwo Ndereya yazamuwe, arahamagawe, ariko yadusigiye umugisha, adusigiye ifuhe ryiza, kuko tuzabana. Iki kibemeza ni kuko mwabibonye, njewe warisha indege nkaza kuvuga ngo nanone nje gushingura sogokuru Ndereya. Ubwo n'ubutwari nanje nabikuye kuri we. Ubwo n'umusaruro nakuye kuri Ndereya. Ubwo n'ubutwari nakuye kuri Ndereya. Ndavuga ngo reka nzoze kumushingura, muherekeze, abe mwifurije iruhukiro ridashira. Nitwa Sonzu Jonathan, muzeye pasiteri Ndereya Rusanga. Ni data wacu, ni umugabo w'abagabo, ni umugabo wagenda agaca imanza ahantu hose, agasura abavandimwe, akamenya ibibazo bafite, akanaba umujyanama wabo. Ibyo twagiye tubibona. Twe twari dutuye ku Ndondo, nawe atuye mu Minembwe, ariko yazaga ku Ndondo agasura barumuna be, agasura se wabo, kandi akabagira inama, ugasanga bafite inama imwe, ya nama bagiye kandi bakayigendera iminsi. Twimutse tugira Imirimba, kugeza tunagarutse twongera kumusanga mu Minembwe. Nanone ubujyanama bwiwe, urukundo rwiwe, ubufura bwiwe twagiye tubwibonera natwe dufite ubwenge. Ibyo byose turabihamya, kandi twabashe kumwigiraho ibintu byinshi bizanadufasha mu buzima bwacu no kumenya uko tubana n'abandi bagiye bakora basogokuru nabo. Kuva aje hano mu Rwanda twarabanye, iyi myaka yaramaze hano mu Rwanda twabanye nawe, twaraganiriye, yatugiriye inama, twaramusuye. Ntabwo twamaraga ibyumweru bibiri iyo tutamusuraga yahita agatumaho ngo tuze tumusure. Kandi iyo twazaga kumusura nta kindi yabazaga umuryango ukumeze, akabaza abana, akabaza n'abandi bavandimwe basigaye muri Kongo uko babanye. Ikintu yakundaga cyane
yakundaga kumenya amakuru y'umuryango. Ndibuka rimwe yaduhamagaye na Muzehe Saruhembe pasiteri, araduhamagara atubwira ngo yarakeneye ko tuganira ngo tumabwire amakuru y'umuryango. Turayamubwira, aranezerwa kandi abasha kugira ubutumwa dutuma, kandi twabubwiye umuryango. Ni umuntu wakundaga umuryango cyane, kandi agakunda gusenga. Mwabonye n'akaudiyo kagumye guca kuri status. Ni umunsi twari twamusuye, ubwo twamusuraga yasabaga yuko abanza akadusengera akadusabira umugisha. Ibyo yarabikoze kandi irage ryiwe n'ubu turarisigaranye, n'inama ziwe tuzakomeza tuzibuke, tuzakomeza tumwibuke. Pasiteri Rusingizwa Bitebetebe ndi umuyobozi w'itorero rya Methodiste Livre iriya mu misozi miremire mu Minembwe ariho muri Kongo. Dufite amasano abiri kuba dusangiye Kristo, uwo ni umuryango Imana yahamagaye turaba Kristo hamwe nawe. Ishyo niryo sano rya mbere, n'andi masano arahari. Ubwoko bwiwe nibwo nkomokamo nk'abamarume, kuri ubwo ndamuzi cyane, twaraturanye n'iminsi miremire. By'ukuri uyu musaza ndamuzi, muzi kuva kera. Twese twabanje kuba abakatolike, niyo dini twari twarisanzemo, twaremeye igihe kwemera kuje, ariko twagiye tuvamo mu bihe bitandukanye. Twe twatangiye mbere, nabo baza kudusanga. Muri ibyo byose twari tuziranye nawe, yabanjije kuba umukatolike kandi wizeye nk'uko bizeraga muri iryo torero. Haba n'igihe yabatijwe n'umukatolike nacyo ndakizi. Yabatirijwe mu Mikarati ari mu kwezi kwa gatatu 1958. Yabatijwe n'umupadiri witwaga Herman. Ubwo nagize ibahati yo kuyisanga, kera twanaherezaga misa. Iyo misa y'ububatizo bwawo nari nirimo nihereza. Hanyuma arakomeza tuje Inganji. N'icyo gihe yaje kubatizwa we yaravuye Inganji. Turaturana bukeye twebwe nk'uko nabivuze, tuva mu katolike tuza kwisanga mu Protestant, mu itorero ringiri tuvuga rya Methodiste Livre, aho twakomeje imirimo y'Imana kugeza igihe twimukiye turaza tugera mu Minembwe. Tugeze mu Minembwe rero twagezeyo mu mwaka wa 1971, hari mu kwezi kwa 10 1972. Imana nayo irabagenderera. Uyu musaza Pasiteri Andrea duhaye tuvuga ari muri abo bagabo baje ari benshi. Imana imaze kubagenderera bava muri iryo torero bari mu rya Katolike, kuko ritemeraga iyo bavuga yuko bayoborwa n'umwuka. Nuko rero abari baramaze kwakira kugakiza kuba umwuka wera barasohoka, bahitamo kudusanga mu itorero nayoboraga rya Methodiste Livre aho mu Minembwe. Baraza baje ari benshi. Iwe duhaye tuvuga n'undi witwaga Ndakanirwa Andrea warebaga mu Bidegu, na Rusamantereko Oscar warebaga ku Kabingo, Gasare Mudahwema warebaga Igakangara, Sebunga Pascal warebaga kuri Karongi, na Sairi Rutambwa Zakaria nawe yari afite akiyoga gasengera mu Bidego. Abo bose baza kutwiyungaho. Twabakiriye kuri uwo mwaka. Nyuma tugura igiterane kinini cyabereye ku Kabingo, hari ku itariki 24 z'ukwezi kw'Icenda umwaka wa 1972. Niho babatirijwe. Twabatije uwo munsi abantu bavuye mu itorero rya Katolike 129. Abo bose biyunga mu itorero bari badusanzemo. Hanyuma kuri uwo mwaka nyine, kuko we yaratuye kuba Abanyarusuku, yabanaga n'umugabo na Mihana Yeremiya. Yeremiya rero baza gutandukana, we arazamuka haruguru kuko bitashobokaga ngo bagume hamwe, kandi bamaze gutandukana
aza kuzamuka haruguru hitwa mu Rudabagiza. Mu Rudabagiza aba ariho atangirira, turamusengera kuri ico kijiji, aba mwarimu wacu arakiyobora kugeza aho twagereye mu 1988 nibwo tumuzamuye mu ntera, tumuheza kuba pastori, arakomeza. Ndavuga imigisha yagize mu buryo nka bubiri kandi bikurikiranye n'ubugwaneza yagiraga. Yari umugabo warangwaga n'amahoro, umugabo udahemuka, umugabo witaga ku bantu, wari imfura cyane, ivanga n'ubukristo cyane. Abo bubakanye nabo bose yakoze ibintu nka bibiri, hamwe no kubigisha ijambo ry'Imana no kubatoza kuba abakristo basenga. Abenshi muri bo barabakene, arabafasha. Itorero ryubaka muri ubwo buryo bubiri, uburyo bw'umutima ndetse n'uburyo bw'umubiri. Zanibukaraga kosa kamwe yakoze muri administration, ariko ataragakosa bw'Imana, ari kinyabufura cyangwa se igikristo. Umunsi umwe kuko twahoraga turubura amashimwe yacu cyangwa se ibyo twita sadaka, amaturo buri kwezi, hari umunsi bazaga kurubura raporo zabo z'ukwezi aza mbere y'abandi. Icyo gihe mu Minembwe hari inzara nyinshi, arambwira ngo we ntacyo yazanye, ngo yaje kumbwira kuko wiwe hari abantu bari bakubiswe n'inzara birengeje urugero, ngo ahitamo kubibaheza ibyo yari afite kugira ngo bibafashe. None byihanganire, bazareba ukuntu bazabigarura. Urumva muri administration ni ikosa, ariko mu bindi kinyabufura na gikirisitu no gukora neza. Yari imfura rwose mu mirimo yose yakoraga. Ikindi yarazi umuhamagaro wiwe, yambwira ijambo rimwe riranyura. Yarambwiye ngo iwe yagumye mu Minembwe, mu gihugu bamwe kibagarira cinshi, igihugu kidafita ingandi ziri mu kunguka. Aravangwa babo bamusize bagiye ku ndondo, bamurushije inka. Ariko arambwira ngo ariko ntibigeze yiganyira, ngo nawe yabona ngo yabarushije imigisha, ngo witorero, ngo nta butunzi buruta abantu atunze, n'ibihari byose n'ivyiwe nawe yarabitunze. Imana yarabimugabiye. Umva rero ni umugabo waruzi icyo Imana imukorera, waruzi guha agaciro icyo Imana yaye ikora mu murimo wiwe. Imana imwakire mu bayo. Kwa Rugogora Vedaste Ngendahayo, ndi umupasiteri mu ikanisa rya Methodiste mu Minembwe, niho nkorera umurimo w'Imana. Uyu musaza tubaye tuvuga witabye Imana ni umubyeyi wanje, ni umuryango, ni data bukwe, mbese ni murumuna wa data bukwe. Icyo nicyo duhuriyeho. Ubundi ikinini cyane nibyo twakoranye mu murimo w'Imana. Umusaza Pasiteri Andrea Rusanga namumenye kera ndi mutoya, ngenda mumenyaho ibintu bimwe ntushobora kuvuga, ibyo ndari muziho ni byinshi. Uyu mugabo yagize umugisha, novuga ngo yavutse ari imfura, kuko hari abasaba bwiga nabyo biremerwa, hari n'abandi bagira umugisha bakavuka ari imfura batarinda kubyiga, ukabona ko barabikora ari umwuga wabo. Icyo gihe navuze twari abana bato, ariko nawe ari umuntu mutoya, ariho nawe akiri umugabo w'umusore, ariko icyo gihe cyose yagiye akoramo ibintu bigaragaza ubutwari bwa mbere yakoze, ndetse yakundaga n'akayoga. Icyo gihe bari abakatolike bakanywa inzoga, ariko abantu bajanaga nawe mu babembe. Ababembe babagaho bari abanyentambara, bari abantu bakunda guhararaye barwana. Rero abasinzi bose nyine baremererwa kurwana kuko barwanye ntacyo tangaza. Ariko abantu bajanaga nawe, najyaga nubavuga ngo uri kumwe nawe uza wumva kuri kumwe n'umugabo, kuko mu buzima bwiwe nta munsi ngo yigeze ahungirira undi muntu bari kumwe, ahubwo we yo kwitanga akakuzira, ariko kubera ubwo butwari ndiyohungirira undi muntu. Icyo ni kimwe natangiye kumwumvaho kera ndi mutoya.
ndetse hari igihe bigeze kuja guhura ahantu n'abajenesi, ntabwo nari mparaho ariko n'amateka bambwiye igitero cy'abajenesi ababo bari kumwe bashaka kugira ubwoba barahunga, babonye igitero cyabarenze nyine ko birasanzwe ku rugamba. Iwe ngo akazatangara ngo akavuga ngo ese ngo ko baje kurwana ngo baje guhunga. Urumva yari umugabo w'intwari by'intangarugero. Icya kabiri, yari umugabo w'ishyaka wanga ko umuntu arengana. Mu bintu byinshi yagiye akora ibintu ubona atitaye ku bantu ko babishigikiye cyangwa batabishigikiye, agahita yanga kundi muntu ahaye areba yobona harengana. Ibyo twarabibonye, twogenda tuvuga ikintu n'ikindi, ariko mu kuri guhari aho yakoze ubutwari bukomeye nk'umugabo w'umunyakuri, nk'umugabo urenganura abandi. Yarenganuye abantu benshi muri ubwo buryo. Cya gatatu nanone muri ubwo bufura bwe yagiye arengera abantu barabizi, imfubyi yarengeye, abapfakazi, abatishoboye. Ibyo yatangiye kubikora kera, icyo gihe twavuze akiri muto, ari umuntu wumva ibibazo by'abandi. Yakoze imirimo myiza, turayimushimiye. Umugisha yaje kugira wa kabiri ni umugisha wo kumenya Yesu. Ya mirimo yose yashyaga akora arayihindura. Ni nacyo gihe natwe twari tumaze kuba abantu bazima, dukorana umurimo w'Imana. Twabaye abarimu twese dufite paruwasi imwe, dusangiye ikanisa, dutanga raporo hamwe, tuyobowe hamwe. Ya mirimo arayihindura, ayiroza mu mirimo yo gukiranuka, yo gukorera Yesu. Werera abo ayoboye imbuto, ariko yajyaga yereka abantu ibikorwa bakamuboneraho, itorero rikamwubaha rikamugandukira kubera kumumenyaho ubukristo n'ikinyabufura. Icyo yaragikoze neza k'umukozi w'Imana ugandukira abayobozi be, kuko umwungeri we mukuru yabivuze. Ibyo tukabimenya. Kandi koko abantu bose twabanaga muri urwo rusengero cyangwa muri iyo jimbo cyangwa muri konferanse, yari umubyeyi wacu twese hafi. Abatarabakwe n'abishwa, abatarabishwa n'ahandi bafitanye amasano n'abahungu be, ariko akubaha, agahereza abantu agaciro, kugira ngo nituja kumuhereza agaciro twebwe dukube kenshi. Icyo nacyo uriya musaza yaragikoze. Ikindi yakoreye n'urugo rwe. Hari umugabo uzi ukora ukabona aza akora iriya hejuru, yakoreye urugo rwe warugeragamo ugasanga ni urugo rw'umwungeri. Urugo rw'umwungeri rutahwa, rufite ibirukwiriye byose. Izo nshingano ziwe yarazujuje, icyo nacyo tukaba tukimushimiye. Ubwo rero tunejejwe nuko arangije akaryamira ukuboko kw'abagabo nk'intwari, ariko kandi tukishimira kuba aherekejwe n'abashumba be n'abungeri be, nabo bakoranye umurimo w'Imana. Nje navutse muri uyu muryango muri 65 mu kwezi kwa gatanu ku itariki 10 nibwo navutse muri uyu muryango. Nubwo twari dusanzwe tuziranye tuvukana ari abavandimwe, ariko nibwo nabaye umwana wabo umuri urugo. Uyu mubyeyi yatubera umubyeyi mwiza cyane, yadukoreye byinshi kandi byiza. Ndamuvuga mu buryo bubiri. Ndabanza muvuge mu buryo bw'imibereho y'umubano y'abakwe n'abasebukwe. Andrea Mutambatamba yari umugabo mwiza w'imfura w'inyangamugayo. Nari mvuze kuko twahavutse muri 65 mu kwezi kwa 10, habaye mu kwezi kwa 7 twaringanje, twe turabunga ku magambo magufiya, tuza kundone niko twahavugaga. Duhura n'intambara ya Murere, bukeye twari tubyaye umwana wacu wa mbere, dusubira inganje muri 67 mu kwezi kwa 7. Tubyaye umwana wacu wa kabiri, ndaba nkuvuga ku birebire. Tubyaye umwana wacu wa kabiri witwa Nyina Kirindo, yakuriye kwa Nderiya. Yagiye ari umwana w'inshuke, murumuna we yavutse, yagarutse ageze muri segonderi mu mwaka wa 3 wa 4. Ndere yabaye imfura, twarabanye neza cyane, kandi yatugenjereje nkuko numvise ejo bamuvuga, yatugabiye inka nyinshi, yangabiye inka 8. Urumva uwo muntu yari umuntu udasanzwe. Kandi icyo gihe Ndere yarakira umukatolika, bashyize mu Minembwe arahinduka. Twabanye nawe
nari muri metodiste nawe ari muri metodiste, nubwo nari ku kabara ariko twasaga n'ababana mu masengesho no mu bindi byose, imirimo yose yakoze ndayizi. Reka mpindure mvuge mu buryo bwo mu itorero. Mbere yamaze guhamagarwa, yahamagawe neza cyane, ahamagarwa yubaka hariya mu Rudabagiza, kandi Imana iramukoresha. Imana ishaka kumwereka kuko imuheza icyubahiro mu itorero, imuheza icyubahiro mu gihugu, imuheza icyubahiro mu miryango. Nitwa Rivuze Pasiteri Rukozangabo, navutse muri uyu muryango muri 60. Nibwo nashatse iwiwe, mfite mushiki we, twabanye neza nawe, aradukosha, aratugabira, hanyuma tubana ahantu hitwa Inganje, turi mu rusengero rumwe. Nyuma tuvuye muri icyo gihugu cy'Inganje tujya hitwa mu Minembwe, nibwo twakiriye umwuka, tubatizwa mu mazi menshi twebwe nawe. Kabiri dukorana umurimo w'Imana tumaze kuba abarokore. Yabaye umwarimu ahantu hitwa mu Rudabagiza, nari pasiteri waho muri iyo paruwasi. Tubana neza muri Methodiste Libre, ndi umupasitori n'abari umwarimu. Dukorana imirimo y'Imana neza kugeza ubwo yaje inaha ararwara, namusuye ingenzi zirenga 6. Nyuma muri iyi minsi yitaba Imana. Nitwa Nganga Mika Pastori, ndi murumuna wa marehemu Pasiteri Andrea Tambatamba. Ndashima Imana ko tugeze mu minsi mikuru yiwe tumuherekeza. Ni intwari muri byose. Ndavuga ubutwari bwe mu buryo bubiri. Ni umuntu w'umusirimu wabayeho mbere, niwe muntu twabonye yubaka inzu y'ihukumu, bayitaga ihukumu kera, inzu y'ibaraza. Yubatswe abana bato Inganje. Ageze mu Minembwe baka inzu ya mbere y'amadafari amatafari ya rukarakara. Ubwo n'ubutwari bwiwe. Icya kabiri mvuga mu buryo bw'Ukristo, ni umupasiteri wa mbere mu nzu ya Rusanga. Abandi bapasiteri bari bananiwe, abera umupasiteri rimwe na pasiteri Rwambukirana. Abo ngabo bahagarara mu cyuho cya abapasiteri ba mbere bari baraguye, aribo Sebukubo, aribo Byicaza. Noneho bari baca umugani ngo basinzira ntibaza bakomeza mu pastori, ariko dushima Imana kuko yahagaze muri cyo cyuho, aba umukozi wa mbere mu itorero rya Methodiste, undi mu itorero rya Sepak. Abo no bapasiteri ba mbere batubanjirije mu murimo w'Imana. Twadushima Imana kuko yakoreye Imana, hagara umurimo mwiza. Izina ari kuvuga ngo basinzira ntibazatwara ekanisa ribarikuweho, dusigara turatwaza iki bamakanisa. Shimye Imana muri iki gitondo cya none. Nitwa Nyirategera Marisaline, niyo mazina yanjye. Umutware witavye ni musaza wanjye, niwe watureze, niwe papa twabonye, niwe mubyeyi wacu watureze kugeza dushingira. Jewe nashatswe muri 60 Inganje, aratwubakira, aduheza ibintu byose bigenwe kubakira abana. Yaradushingiye, aratugabira, aratugemurira, araduhemba. Abadata, yari data kandi aba ari na musaza wacu, niwe twabonye. None kubikeya nubwo tuvuze gutyo tutarambaguje, aho kenshi tuzovuga ubundi munsi, ariko kuri uyu munsi mwifurije iruhuko ryiza. Jewe nitwa Melania Ndondo. Uyu watambutse ni musaza wacu, yarutubereye umubyeyi, niwe wari umubyeyi mu rugo, niwe twasangaga nubwo n'abana barimo, ariko niwe wari umubyeyi mukuru. Tukaba tumushimiye ukuntu yadufashe n'ukuntu yatwitayeho. Yari imfura, ntiyagiyaga ikibazo n'uwundi muntu, kandi ubufura bwiwe
abantu bose barabuvuze. Yari imfura nziza n'abandi bose baramuhamije kuko yari imfura, natwe twari tumuzi kuko yari imfura. Wageraga mu rugo akakwishimira, nubwo jewe namubaga hafi namusuraga, ariko ntibozanye ibyo kurya ngo aje kurya ngo ntariye. Kamubwira nti naje ndiye, atoya urarya, toya naje ndiye. Akamererwa nabi, nkamubwira nti ngaho karaba, naje ndakaraba dusangire. Akabona kurya kandi akagubwa neza. Naje kugenda akamererwa nabi, akambwira ngo se kusubiyeyo uronsa urabyaye se kuraje kugira gute, waretse tukagumana hano. Naje kugenda nkabona afite irungu kandi arababaye, ariko nta kundi kagenda. Ubu ngubu arwaye, ni ukuri twazaga tugenda kumureba, nazaga siba rimwe, hakabaho ngenda nkurikiranyije nkagira gatatu, kumva ndarushe. Ariko ukamureba ukavuga ati Imana iyo umujana, namara no gushika mu rugo ngahamagara abana, tese byagenze gute, yabyutse se, hari ikintu yabashe gutamira? Bakambwira ati ni kwa kundi mwamusize. Nuko nkavuga ngo se Mana, hariho n'umunsi umwe twicaye tukamusengera, turavuga ngo se Mana, ko yagukoreye niki cyotuma ababara gutya? Yaragukoreye, ni umukozi wawe. Nyabitanga bimuzehe washaje ni papa. Aya masaha tunejejwe no kumusezera ku munsi wacu wa nyuma. Ibi ni ibintu byiza kandi by'ingenzi, kuba tubonye n'uyu mwanya nawo urashimishije. Yewe cyambere ndashima Imana ko muzehe yarangije neza, arangiza urugenzo rw'iyo nk'umukirisitu, titwabura kubishima mu Imana. Imana yabikoze, ihabwa icyubahiro. Ikindi cyongeyeho, ndashima Imana ko Imana yarongoye inshuti n'abavandimwe, abavuye kure no hafi, twese tukabona umwanya wo kuza gushingura muzehe ku munsi we wa nyuma. Imana yo mu ijuru yarakoze kubayobora. Ku minsi twabanye na muzehe kandi ari papa wacu, kuvuga umuzehe ni ikintu kiremereye cyane. Kuvuga muzehe ni ikintu kiremereye cyane, nta nawavuga imirimo y'umuzeyi ni myinshi, ariko icyo mvuga ni ukumushimira. Dushima Imana yamukoresheje mu minsi yiwe, yatureze neza, aturena n'izishimo, atwereka urukundo rwa kibyeyi, aratwishimira, natwe turamwishimira. Ni ukuri Imana ishimwe ko yari yaraduhaye umubyeyi mwiza, ukunda Imana kandi agakunda n'abantu. Mu minsi yiwe yose yo kuba hano ku isi yayikoze neza cyane, yakoreye Imana bitangaje cyane birenze urugero tutobona uko twobisobanura. Arongera kandi akorera n'abantu byiza cyane, atarebye ku muntu wari we, atarobanuye uwo ari we. Yahuraga n'umwana mu nzira akaba umwana, yahura n'umuntu mukuru akaba umuntu mukuru, atarebye ku bwoko, atarebye ku rungano, yanganaga n'umuntu wese. Ni ukuri muzehe naramukundaga, nakundaga imyitwarire yiwe, nakundaga imibereho yiwe yose, kuko yitwaye neza cyane cyane, agakunda Imana. Uko yakundaga Imana niko yakundaga n'abantu. Ibyo byose dushimiye Imana ko data yitwaye neza, kandi ni ukuri umwanya we yawukoze neza. Ubwo imirimo myiza yadukoreje muzehe sinabona ukuntu nabivuga, ariko no kuvuga umuntu ntabwo byoroshe. Imana iri mu ijuru nizi imirimo yayikoreye, kandi ndabizi ko izabimuhembera. Twego tuvuga nk'abantu, ariko Imana yo ni Imana. Kuri uyu munsi wa nyuma wo kumusezera, no kuri data ndamushimiye
ku minsi myinshi twabanye yatureze neza n'abavandimwe, araturera, aratwigisha, araturera, aradushingira, twese aturera neza kandi adushingira neza. Ni ukuri kuri ubwo ngubwo titworeka kumushimira, dushimira n'Imana yabimukoreshaga, akatugaragariza urukundo rwa kibyeyi kandi akatugaragariza no kutwigisha gusenga no gukunda Imana. Jewe muzehe namwigiyeho ibintu byinshi cyane bigiye bitandukana, ntashobora kubwira undi muntu usize njeho gusa wabimureberagaho kavuga ngo iki kintu papa akoze nanjye nzaza ngikora. Kandi icyo nshimiye Imana nuko byinshi yagiye bimfashamwo, byenda nubwo ntokora nkuko yakoraga ntabwo nanakabakaba, ariko ndabizi byinshi naragerageje kandi n'ibisigaye nzakomeza mwigireho. Muzehe twaramukundaga kubera ko yakundaga abantu bose, agakunda n'Imana. Ni ukuri kuri uyu munsi we wa nyuma Imana iri mu ijuru yakoreye, ndabizi ko natwe tuzakomeza tukamukurikiza. Muzehe ndamwibuka ibihe byinshi twabaga turi mu mahombe, abakristo bose basengaga ari korari yataramanaga nayo, abamama binjira ihuduma akinjirana nabo, ihuduma y'umuhana yinjira akinjirana nayo. Icyo kintu twakimwigiyeho ni ukuri kubera gukunda Imana natwe twakunda Imana, izo zose twabimukuyeho. Muzehe sinzibagirwa twarabanye hano i Kanombe, iminsi namaze hano ngwajije umwana amezi 2 n'ibyumweru 2. Muzehe yansuye buri munsi warimwe n'Imana adasiba n'umunsi n'umwe. Yanyeretse urukundo kandi n'abandi bose bamenya ko ari pasiteri. Iyo atazaga kunsura mu minsi muri aya mezi 2 n'ibyumweru 2, yasibye iminsi 2. Abantu barambwira ngo ninje kureba muzehe yagwaye, uko barumva nabo ngo umubiri wabo utameze neza kubera ko muzehe yataje kubasengera. Ni ukuri nshimiye Imana ko muzehe Imana yamuhaye kuyikorera neza, akaba arangije neza, kandi natwe akaba dusigaye imbuto nziza mu mitima yacu. Ni ukuri no gushima Imana nyine kuko tubaye kuri uyu munsi mukuru wa Ndereye. Ndereye ari umubyeyi wacu mwiza, barakuze dusanga nubwo ababyeyi bacu batureze tukiri abana bato, ariko tugeze igihe cyo gushingirwa Ndereye adushingira, araturongoranya, aduha ibintu byose nyine byazaga bisabwa, ntacyo twifujije. Kandi nubwo tumaze kuba abagore, umuntu yazaga akena akaza kumubwira ingorane ziwe, Ndereye akazidukorera tukisanzura kuko ari iwacu. Ntabaza guja iwabo ngo nuvuga ikintu bakikwima. Oya, Ndereye yari yaduhaye inka nyinshi cyane. None kuri uyu munsi akaba yarangije urugenzi rwiwe, yarashaje, ariko Imana imufashije. Nubwo yarashaje, yaje nashaje, ariko ari ubusaza. Indwara twabonye yiwe niyimujanye. None Imana ikaba yaramugiriye neza, abana biwe bakamufata neza, akabageze kuri uyu munsi wo kurangiza urugenzi rwiwe. Dushimiye Imana ishimwe. Imana imwakire mu bayo. Byishimo Rugabire ntayoberwa. Uyu mubyeyi akaba ari Muyomba, uwari mama yakurikiraga. Tukaba turi hano twaje kumugandarira kuko yasezeye ku isi, Imana yamuhamagaye. Umubyeyi yari Muyomba, ariko mu by'ukuri ntitwamufataga nka Muyomba, ahubwo yari sogokuru, kuko yari yarafashe impu nyinshi. Twavuse dusanga ari uri mu rugo, atubera sogokuru, atubera Muyomba, atubera inshuti, atubera umujyanama. Kandi Muyomba turashima kuko mu by'ukuri
atavanguraga, ari umwana muto cyangwa se ari umukuru, bose Muyomba yabafataga kimwe. Kandi ku bw'ibyo turashimira Muyomba yuko yabaye inyangamugayo mu buzima bwe bwose. Kuvuga Muyomba muri aya masaha ari umuntu mukuru uturuta, rimwe na rimwe hari ibiturenga tutazi, ariko aho twamumenyeye naho twamuboneye turashimira Muyomba kuko yari inyangamugayo. Yari inyangamugayo ku baturanyi, yari inyangamugayo mu itorero, yari inyangamugayo mu bavandimwe be, yari inyangamugayo no mu bo yabyaye. Abo bose Muyomba yabitwayeho neza. Nitwa Muhirwa Boniface, data n'uyu musaza washaje. Nshimiye yuko mbaye kuri umunsi mukuru w'umusaza, nkaba ngize amahirwe yo kumuherekeza. Data twabanye neza muri byose. Kuva menya ubwenge nasanze data ari umukristo, nasanze umubyeyi ari umwarimu y'ikanisa. Data kuva abaye umukristo bari batuye ku Nyarusuku, bukeye bwaho Imana batuma mu Rudabagiza. Yabatumye ari bane, hariho Tarasisi Rudabadaba, hariho na Nyamadodo Karori, hariho na Matayo, hariho na Sibomana Muhizi. Imana batuma mu Rudabagiza, baragenda barayumvira, barimuka abariho baje, barakomeza bakora umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana uraguka cyane. Iwacu habagaho amahuduma igihe icyo ari cyo cyose, ku buryo abantu bose niho bazaga, ari Abanyakivumu, ari Abanyaruhemba, ari abo mu Gahwera na Kiziba. Igihe cyose nabonaga iwacu hari ibintu by'amasengesho. Data yakundaga gusenga cyane igihe icyo ari cyo cyose. Hari igihe kimwe nigeze kurwara, ndarwara cyane, ndwara ukuguru kwagaza kundya, byari byaratangira nko mu itako, bigeza mu ivi, baranyotsa ariko biranga, ibi by'ubusa sinakira. Bukeye bwaho data ahamagara Ernest Sebahizi na Jire Mutebutsi, baragenda bakora ihuduma, baransengera. Iwacu habagaho amahombi, hakaba n'urubunga. Bamaze kunsengera ndakira, kubera ko data yari yaramenye Imana, ndakira mba muzima. Data icyo gihe yari umwarimu w'ikanisa. Ahantu hose yagazagera mu rugo nijoro cyane twarangije gufungura, kubera yuko yagazagenda aca mu mazu aganiriza abakristo, amenya ibibazo by'abakristo igihe icyo ari cyo cyose. Buri kenshi data yagakunda kuza twarangije gufungura, kubera yuko yakundaga abakristo biwe, yabacagamo, yamenyaga ibibazo bya buri muntu akanabafasha. Data yakoze imirimo myinshi itandukanye, yari imfura, yakundaga abantu bose kabisa. Bagasanga iwacu igihe icyo ari cyo cyose nta muntu data yangaga, nta muntu yahezaga, abantu bose bafataga kimwe. Kindi cyongeho twakunze gusohorana cyane mu kiraro igihe kirekire. Twaza tugenda ahantu turi ku musozi wacu, ugasanga abantu bose baratugana, tugasanga turi ibibuga byinshi, kandi nta muntu wagaze ukamera ukwiwe, twese twadukamera hamwe. Twari dufite inka nyinshi, ariko abantu bose data akabareka bagakama, bakisanzura igihe icyo ari cyo cyose. Data ari umuntu w'inyangamugayo, yagiraga umutima mwiza, yakundaga abantu,
yafashaga abantu bose atavangura. Ni ukuri data nta kibi namubonyeho igihe icyo ari cyo cyose. Nitwa Zariya Rudakurwa, turi kuri uyu munsi wo kwizihiza umunsi mukuru w'umubyeyi. Cyane ndashaka kumushimira ko mu bikorwa twafatikanijemo mu buryo bw'itorero, imirimo myiza twabashe gukorana nawe, imirimo myiza Imana yabashije kudukorana nawe mu buryo bw'itorero. Ndamushimira ku muhamagaro Imana yari yaramuhaye kubasha gukorera Imana n'ubwitange bukomeye. Ndagushimira nibuka iminsi twabanye, ibiterane twakoranye by'amasengesho, imirimo y'Imana twakoranye, byose ndabishimira Imana cyane kuko yabigufashijemo. Imana ishimwe. Kandi by'ukuri twari dufite imigambi myinshi twatekerezaga kuko uzarukira iruhande rw'itorero, ariko aha niho Imana yagenye. Turashima ku mirimo myiza Imana yagukoresheje mu myaka 52 yose. Twari dutekereza kwizihiza isabukuru umunsi mukuru w'itorero ritangira mu Rudabagiza, ariko rero Imana iminsi yatanze ni iyi ngiyi. Boniya n'abakazi shimiye Imana cyane kuba kuri uyu munsi w'uyu mubyeyi. Uyu mubyeyi wacu wadukundaga cyane mu rugo rwacu, yari imfura. Abandi baragiye abandi wundi naberekuye ku munsi mukuru wiwe, ariko uno munsi mbonye ndi ku munsi mukuru wa Andereya biranejeje cyane. Biranejeje kubona pagaze ku munsi mukuru wiwe, hatambutse benshi tuvukana sinahabonetse, ariko kuri uyu munsi mbaye hano ku birori byiwe by'umunsi wo kurangiza. Kandi yaradukundaga bihebuje, tiyatoraga ngo uyu ninde, yakundaga umuntu wari we wese. Shimiye Imana kuko tugeze kuri uyu munsi mukuru, natwe tukiriho tugiye duhumeka, tukaba tubaye ku munsi mukuru wiwe. Nta nabindi tuvuga byinshi. Ndi Paulina Nyanamba. Uyu mubyeyi witavye Imana ni musaza wacu, yaradukundaga cyane. Jewe nubwo namaze kuba umugore, nyagazanji wiwe akaba yahebura ibintu yampereza kubera kudukunda. Yaradukundaga cyane, yari umubyeyi mwiza. Ntabwo umuntu yageraga mu rugo akabura icyo yaguheza n'icareka kubera nyine kudukunda. Hambere muri iyi minsi naraje ngera hano tuje kumureba, twari kumwe nyine n'uyu mukuru wacu, ngo amare kazangira ngo ntatumenya, arabanza nyine araceceka ngo ageraho nyumva aramenye. Aravuga ngo saba abashitsi bariye hitwariye, ngo aye ntibatugaburiye ngo duhage, kubera urukundo yakundaga abantu. Nukuri azavuga ngo ntibatugaburiye ngo ntitwariye. Ni umubyeyi mwiza, kubera nyine kuba umubyeyi mwiza yakundaga Imana. Jewe ntabwo ntagaza ngerayo kuko twabaga nyine muri kiriya gihugu cegereye iwabo. Nyagaza mva mu Mibunda nkajayo, kaja kumusura, ibyago byaba nkagendayo. Nukuri akadukunda cyane kandi akishima kuko yambonye nageze wiwe. None tubishimiye Imana kuko agiye neza. Uyu muco yadukunze n'abana biwe nabo barawufite, kuko nyine twahunze igihe kimwe tuvuye mu Mibunda cagihe c'ibitavya mbere. Ndagenda ngo ngeri Buvira, abana biwe bampaye ibintu ntobara kubera urukundo rwa se yagiraga. Barantekerera, baranyambika buri kintu cyose, abana biwe barabingenzereza. Namanyumva ndishimye cyane kuko twageze ku ndondo nyine duhunze, ariko ngo ngeri wiwe bamfata neza cyane. Abo bana nabo ndabashimiye, na se Imana izomuheze iruhuko ridashira. Imirimo yakoze hano mu isi niyimuherekeje, Imana ishimwe ajane nayo. Amen. No gushima Imana ku munsi mukuru wa mwene data.
ntabwo twavuga ngo dufite umubabaro dusigaranye irungu ariko dufite ibyishimo kubona umubyeyi wacu yatureze kuva kera, yari imfura, yari inyangamugayo, n'igihe yari ataremera Imana. Ni ukuri umubyeyi wacu yari imfura. Amaze kwemera Imana arushaho kuba imfura. Muzehe yabanye n'abakene benshi. Muzehe yagabiye abakene. Muzehe yarereye abakene. Muzehe yafashije abapfakazi. Muzehe yigishirije abapfakazi abana. Muzehe imirimo yiwe iratangaje, ntawayivuga ngo ayihetse. Jewe ndabona nk'ibikorwa muzehe yakoze, yabaye umupasiteri, aba umwarimu tuvuye Inganje. Niho yemeye arabatizwa mu mazi menshi. Amaze kubatizwa ahabwa ikanisa. Ikanisa ryatangiye ari nkuko nguko ku Rubunga. Ariko ubu nyine iryo kanisa ryari rimaze kubyara amaparuwasi menshi. Kubera iki muzehe? Jewe ikintu cyagaza kintangaza kuri muzehe. Jewe nagaza mbona muzehe agira amatwi menshi. Twebwe tuvuga ko dufite ugutwi kumwe, ariko muzehe yagiraga amatwi menshi. Yumvaga bukeya, ariko icyagaza kintangaza mvuga kuko muzehe agira amatwi abiri, nuko yagaza aja mu rusengero, ba bandi bamuturutse imbere bahaye babwiriza yicaye inyuma, ariko bya bindi byose bavuze akabisubiramwo, ntagire n'akantu na kamwe ategwaho. Kuko yari afite amatwi y'umubiri, ariko cyane akagira amatwi y'umutima. Icyo kintu nicyo cyagaza kinshimisha. Yari umubyeyi wakundaga gusenga Imana. Mu Rudabagiza hagaza haza abashitsi ba buri munsi, bagahitira iwiwe nubwo yabibwiraga abandi. Yari imfura, yagaza abyuka agenda asura buri wese mu muhana, amenya ngo nyanaka yabyutse, nyanaka yariye. Iriya ruguru mu giturage cyacu umuntu uzuheza uwundi amata, ariko muzehe yahahiraga abakene, muzehe yafashaga abakene. Natwe bashiki biwe yatwitayeho ibishoboka byose. Jewe novuga ngo sinagaza mvuga ngo ndi mushiki wiwe, nagaza nsa naho ndi imfura yiwe, kubera kuko urukundo yankundaga. Kugira ngo dutandukane nawe nubu nyine tugeze muri kino gihugu cy'u Rwanda, niho yabaye kure yanje, nagiraga iminsi ntamusuye, ariko nkavugisha abana kuri telefone. Naho tukiri iwacu sinamaraga iminsi 2 tutari kumwe nawe. Yari yararushe ampeza imirima, arambwira tuzuza uhinge, uzugira iminsi utageze hano naje nkababara. Hari igihe kimwe umudamu we wagihari yagwaye, amaze kurwara aza ku bitaro, arasubira arataha, yaje kurangiza urugenzi rwa nyuma. Umuherezi wanje aragenda agira y'ukwezi hari mu ikonje, arambwira ati mama, ahindukiranye isi, aramubwira ati papa, waretse nkagusigarana? Mama gasanga muyomba ko ari irungu mpaye mbona yarwaye. Muyomba agira irungu ryinshi. Nukuri ntekereza amagambo uwo mwana yavuze. Nawe amaze gushika muri ibi bihugu, nagazanza akambwira ngwino tubane, ngwino twicarane, kugira ngo muzehe kwarukanga gutandukana nanje. Muzehe yakoreye Imana. Novuga ngo ibikorwa muzehe yakoze mu Rudabagiza, hariho bamwe mu muryango wacu abo yafashije. Yaravuze ngo nkakurya kwa Yonatani, yaravuze ngo ntimwondangira ngo n'akantu kamukomokaho ngo nanje mugirire neza. Nanje ndabona mu muryango wacu uwo mwadata mwarusanga hariho abo yafashije, nawe harabo yagiriye neza. Ya neza yagize, ineza ya Ndereya iravuga.
afasha uwo muntu wo mu muryango wacu yoba ari nk'imyaka 3 cyangwa 4 nawe yaravuze ngo nkifite ubushobozi tuzarara amata tayo twaraye. Ndereya yaradukamiye, Ndereya aratwigisha, nanje iyi neza Ndereya yangiriye nubwo mu bana ba Ndereya batari hano ariko uruwo mu muryango wabo nanje neza Ndereya yangiriye kwiye kuyikugirira. Nukuri uko nukuri simpaye mbibesha uwabikoreye ari hano. Ndereya titwamuvuga ngo tumurangize. Ndereya yari imfura. Ndereya yabanye n'ababembe. Ndereya yabanye n'abapfurero. Yagiraga abira inganje. Ndereya abira b'inganje baje baraka. Baraza barazamuka. Bamwubakira inzu. Kera abasaza bagaza bayita hukumu. Niwe wubatse inzu ya mbere y'igitaka, abantu bose baratangara. Aho yagiraga abira mu bapfurero ibuvira. Bagaza bazamuka akabahereza inka. Yagiraga abira b'abapfurero. Ubu nyine ko ndatona kuko aho bari bafite agahinda kumva ngo Ndereya yapfuye. Igituma mvuga gutyo nuko umubembe umwuzukuru wabo babembe b'inganje ari muri Tanzania yohereje audio twahoze tuyitegera muno ashima ahorahoza abana ba Ndereya ngo bihangane ngo Ndereya tuzamusanga kubera kuko ineza ya Ndereya iravuga. Ndereya asize aciriye abana biwe inzira, asize yubakiye abana biwe, abo Ndereya yagiriye neza. Ineza ya Ndereya azayitura abana biwe bazayitura babo kubera kuko nakarande ku mugisha wa Ndereya. Cyane cyane yamenye Imana birarenga, abo mukozi kandi imyaka miremire utekerezaho atangira araga kanisa gatoya. Ubu nyine bari barubatse urusengero runini rw'amaparuwasi yiwe yose azagirira mu giterane. Ndereya ntitwamuvuga ngo tumurangize. Imirimo ya Ndereya ni myinshi cyane cyane, ni myinshi